Superintendent of Police East Khasi Hills, Uba Vivek CM Hakakat Artrik Kalalingkan, Ula Pentip Baha Kabayade Berkajinyap Ubipul Inghi, Ki Pulit Kidang Am Yaka Postmortem Report, Bakan Wan Naribhoy, Berkajing Toket Hanehu Kadangya Shakman. Ubipul Uday Ubatrekum Security Guard Haka School Ba Northeastern Hill University Nehu. Ula kelan hapo ka Palau jong ka school ba haka Henry Utrik Kalalingkan, haka bala penkit no Umar Dor Shapo Supercare Hospital Shillong, haka ba ula klat no haka Pratrik Kalalingkan. USP ula ong bakilayo jingtib yaka jingja hadin katu kanisngi, batlayo pediang ru yaka ejahar na kibahaying Hamolai Police Station. Ula ong ru baya mentahi la register yaka case hapo ka unnatural death case. Haka baningkong langit baka jingyap jong kadehi na kidaw tunrai bomla bantem. Henry kibahiyeng kila sedang bansuba hadin bakila sakhi kidak mong hakamed ka jong kat ba kidang penkre ya ka jingle niam bakhadu hapo kasnong jongki pana khulia Ribhoi district. Jingyap jong bipul inghi kabajan rutrik new stemmet mai kabaja hapo new sting di ngingi yo jiktep hadian katukan isni na Ribhoi bat neki bayang basem di kilawan ai ke fire ke jahat mulai police station di ngilangap ya ke postmortem bahkan wan Ribhoi bat hau cukup ka din toket na kabaja ni hu ngidang toket di tak ada ngin layo ka jing sisa mentang ila register ya mentang ila register ka unnatural death case bat hadian mengila yo jing syai halua pecing toket kaba ngidang le nam control outpost di hadin kata ingin sa rai ban register ne am ya kani kuka murder case yo ade ka accidental ru nyap pen tikna di hadun ayo syai ingin sa nampan shimi karai ke karai ban ship saman ile anong po civil hospital Kasupo ni pari kai pot ni lapan ni la thoshu SPD bai ban ai tua ka kai pot jang ka postmortem di hari kata ni la kham tip shai ban adien la dab ajik toket ru hani hu ke ko ja tu khamiet ka ba ka retrik security ka